mwakani wa 2024 matuko 2025 niguo mwikamaji nzima likilendeni wa mbunge nene National Parliament na muthanyane wa iyo ye anniversary yake li kulilikana alamati wine thayu na alamo miye na ni kwibinge to kundu kwikibathokanio musini wa ilobi ukethe andu maito na kulika na kwanana na maobisa mao CCI na Inspector General wa Police masemeki uni kwithani makwatie maovo kana ni kukwenda kulikililwa ni mbulili na mangendili ni kenda maete wanangikoa mali na kuumisia andu alame kwitha maito isia maandamano na ine masene tukitumi mavingie musini wa ilobi na kundu kungi wisaidia maandamano asumu ina atwayo. Ende tuilike dhanguni ya keli ya The Standard tuikomana na maubo alama koneti maandamano wa muthanyani wayo na balama tuka maingi mala kosi kwithwa mavingi twe na banethwa bena kundu kumwe kula kwithitwa kuitwa isia maandamano kuina makosi ya kwe muthanyani wayo na ni kwateke Stephen Tachumani tena amwe katwa mawalama na umitu bombe kana chumwani ki makwasekana maandamano asu ni batonye kama kalikililwa ni guns kana mbuli lili kwatwa kutumia mwanya usu kubithukia mwene nthi na kung'ia mali na alikana kana kwi muthanyani wayo bona siku imwe cia umye ilibikiye na kwandikithio indi ona uyo bo ene nthi aingi mena thima wiyani na akunima biasala otaume na bikiana kubingwa amabiasala mo ni kana kwisiana na mabithukia ala matona kukanya na maandamano asu aya idhanguni ya kana ya The Daily Nation na indi baba nengane rumabisa meke bathokanio kundu mona nicho ndu maundu manato yo muthanyani wayo nicho kuona ba andu malisite tumota ange makwatite ibendela na mathangu maendete kuya me University Way maende na kwa Central Police Station maendete ngale kwesu ni musini wa ilobi ni kenda malilikane asu maandamano malilikane asu matiwe ne thayu pwithi ono kuona andu menengo ina makuite matungi na ikasia na enda suma kitengela maendena biasala wa kuthose kiguo kumanisha kitengela kundu kwithia wa kwina maandamano mapyumu no na ndukasika kimangwa muthanyani wayo ni kwitulete kuye maandamano aya tuithinga likosia Mombasa no kuona polisi mosa isandu kuyimwe kana casket ila inai kundu kula kuna toyewe maandamano muthanyani wa iyo na indi maya alame kuandamana lama otembea matkuyo ibendela sisi oka aindi tuisio ga musini wa ilobi no kuona James Agri Orengo lani senator wa county ya Siaya uingalikoni ya Linda Mwananchi no mona asembetu na kamota na indi neti na maobisa mapolisi ku disperse andala crowd andala manato yasia maandamano aya na indi no kuona kundu kungita kangemi kwikitwe blocking usethia ngali sitonyo bita kindu kila interesting muno ni ba Thika Road musini wa ilobi na indi no kuona tuse twende no thauka muvela Thika Road na indi waswania Thika Super Highway very busy lakini kuina kindu kinande anomana kitu ilisi kwanza cha muvela na abange banathauka muvela ni Moi Avenue musini wa ilobi CBD na indi kundu kwike bathokanio nuko na ingaliko cia Kenco musini wa ilobi CBD mundu umwe ndena kwike wambini akwite kibendela ni umukati wa andamani na indi kuya anti-riot policeman me kuelelo ni wakuma Eldoret kuthi Kitale ningaliko cia wasinigisho na rangu ni yako I think ninaona muskali umwako mete kuya Kisumu ni kwitha kuima andamano na indi kuwatu kwitha kuima andamano muno iyo actually kuya county ya Kisumu kana musini wa Kisumu uko ina kusi wa maandamano nthi batilo kutwaise maandamano manendi kuyandikithio kuna kura mabisala manoneka mitandao ni manona nitie nthi kuma musini usu wa Kisumu mobete laini kana me mustalini maiandikithia kuna kura na yu mabisa ange tazu no mumeithanguni ya The Standard ithanguni ya katatu na uneno ni musibi wa governor wa county ya Siaya James Orengo kwi muthanyani wayo withuka mitandao na yukindu kila fani ni kana anaina nthi na ndo ala maisi endwamo menthi no maandamano kana maitembea
na ila banezi kumila maofisa ma polisi na ila nkali na kuna kawazi kangi very disturbing ala andamani kana ndo ala manandamana manavikia kutiwa meo ka we na muslimu nene wa makwani wa Atene Mondoi David Maraga walipotea walishtuliwa wakapotea ainde twesonga nambe twikomana otauna maubonje o makonete maandamano ma muthanyani wa iyo na bala minister mubiano wose sei wande ni Kipchumba Murkomen kwe muthanyani wa iyo obikiye na kukathia muno a Kenya kwa kwithio batana kusiwa siiko mbingi muno sia kau katwa mobisa kana ithoko katwa mobisa ma polisi na NND kana ndola meotoye maandamano na otauku ina kusiwa siiko sia kwananga mali ya NND kana kubithikwa kwa mabiasala na nasikana you and no masi okema school ni our children are free to go to school and people to go about their businesses. Now this is the first time by the way kuma yuma akosua angilile miongo ile na inya maandamano matwa iwe pena muwo patena ithoko mbingi na otwisonga bauna mbe ni kana iyo mwe kati wa tongo ingalikoni ya ulei matongo ni mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka governor wa county ya Siaya James Orengo mutongo ungeula ungamite kwetie kibila chao president vante ya Kenya David Maraga ondume na tongo yengevo wa chama cha PLP Martha Karua nimeungie na NND kutwai sia kana kutambuka ndini wa maandamano na mathi kwilila mala ndini wa ula wa wiki tuwa kusia miako ya mbunge na ame katwala mabikie konena hevo musiliusu munene wa makwandi wa Atene asekana as we march to parliament to lay flowers at the site where Kenyan youth were shot dead, police violently dispersed us. Kana kavindani kala mende na kutembea mendete kuia mala nundu wa kulilikana ndo alama isi mathayo mo mwaka nusu angilili miongo ili na inya maofisa ma polisi kwa ibinda imwe mabikie na kumatanisia na hindi meso kusiokiani ya bena pisa wiva wa mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka hena tongo yange amweni atete ima akisia mwene ndi na andu alama isi endo mo ndi ni wa maandamano asuma mwaka wangilili miongo ili na inya valama kwete mala na makwata sambanas na itina na bena pisa wa Stephen Kalonzo wa Musyoka mutongo wa chama cha Wiper ayili ila yake mpini wa waya usu Rangone ya dhangatu ya The Daily Nation barricaded votes revive questions of legality na ndi na kuelezea na maofisa ma polisi nimeki yewaya kundukuya badhukana na mabinga nziasike badhukani kulika musine wa ilobi na Katiba Institute measia kiune obadhukanu na akisia mwenende wa Kenya negwetho ne matu ye kwani kotini na koti watu kana koti wanenga ne order ne kenda mwene wa matuko kenda mwene wa muonza mwaka wa 2025 yanenga ne order ne kenda maofisa ma polisi na Inspector General wa polisi na maofisa lameungu wake wesethia ethani mekia ni mapinga malelu ni matabiene ndekwete ne kenda ndi wesethia maina kuneka na indi itina odesu kunenga noe ni ya nenga niwe yambe kwende ya ikwani ila ya toyone Katiba Institute tambete kutua ni kenda ndi wesethia NND maina kuneka ibindela kwa bingwa ko bawetekana kana ne maleto kutagwetene na ko wetekana kana kubingwa kwa malelo asu NND matatabeitwe ni ubadukanu na mea and twisonga na mbele thanguni yake nda ya The Standard tuikomana na utalo wa andu ala mabikiye na kwiki wambeni kwi muthanyani wayo na bala utalo sunga milite andu mana 355 ala mekiwe mbeni itina wa ithoko kana mwikanisio panya na paka ndini wa maandamano asu na indi county lovi ni etongo etie na andu ingi alama bikiye na kwiki wambeni ni maofisa ma polisi ina andu ya nemwe miongo 3 na umwe ikatiwa ni county ya Kajiado na andu ya nemwe miongo 3 county ya Kiambu ikiwekana ina andu miongo 3 na 3 alama bikiye na kwiki wambeni county ya Murang'a 10 meki wambeni Bungoma na andu kenda county ya Meru 3 Laikipia 5 na yu county ya Masako andu 3 bikiye na kwiki wambeni wanakauku ina kusi wa maandamano ala twithitu twikusia ibindani bitu ni kwithia kaunti ya Masako ni mwekati wa ila sithitu itwa ise maandamano
kabindani kola maandamano mabikiana kutangazo indi kwi muthenyani wa iyo musio wa Masaku mu paine the one kombi nge muno indi twisioka oitina banini nikana no mabota asu abikiana kunenga neema habari azila ibikiye na kwekiwa kana isi ila siikitwe malelo ni amama NND alame wetwa kwekiwa maendeto maunduni monde ni wa musimu nene kana katikati wa musimu nene wa ilobi mayasi kana maelesa ngali imwe ikabikia bandu isu ikauma maakila na mao makesi laitina makalesa ngali nge maiso bikia town na kitumini kiu amwe alame kuona atamo bika maweyani kana maundu moma abata alama ilite kwithia mayika musinwa ilobi katikati mena bikiana kumeka. Haya. Irangoni ya Monzea, the Daily Nation, police reveals strategy behind successful security operation. Na indi measia iyo muthenyani wa iyo ukui maobisa maingi muno pyumbe wa undu kwa hithi wa kundu kwiki wathukanio maietu nigenda kusia maandamano mena ithoko maikethiwe na indi measia kana ni mekwatite maobo kana ni gutona kutwaiwe maandamano malikilele twene mbuleli na andwange meke bathukanio la matona kwete wanangiko wa mali na maundange mathuku na inde masene je kutumimeke maobisa mabo lisikila bandu nikenda yose yakino chasi wa irango nesu justice sort of reach for families of June 25 victims 2 years on na inde pe andumeke bathukanio mesi ya alama atiwe na thayo theno wa maandamano asuma mwaka ni wangili ile mengwele na inya na inde measia meanda aki musumbe Dr. William Ruto no naisikana ala matiwe ne thayo kana ala momeye ne mo compensate wa kana ne mekuibwa na inde andu asumeasia kana compensation kana kuibwa kwa ile te ku replace accountability kana wikiku ande tunyana bae inya Rex Masai Rogilian Munyao as justice first the officers who killed our children must be arrested because no amount of money can replace a life na inde asia kana mobisa alama wa yesi anasione mailete kwa kiombene ni kwetho baimbe bai kilungu na kiana cha mbesa kitona kuyananwa na thayo na inde bomona asima asia na ingisike bathukanyo alama wa iwe maasia ni mekwenda aki yekike na indi mauwangi tasu mundu Steve kwe muthenyani wa iyo ndongoi cia makanisa kana ngwatanio ya ndongoi cia makanisa bante ya Kenya ni minie na kutula mutimu nono muti serikali kwa banene masikana compensation ine kuikwa kana kuiwa kwa andu alama atiwe ni mathayo mo kweli te kwithia kuyana nyona thayo na ona kawe amakatwa andu alama ilite kwithwa maikwa hata compensation isu kana maibwa makwase kana mayai zitakuona mbesa isu ona itina wa kwithia manenga ni masito maandu mo kuna watu wanasema wamepata lakini inakuwa ni kidogo na bayangi na mama kwasekana mena ambokwata na mena za kuona any mundu ku reach out kana mundu kutumanya na mo yulu wa kuiwaku na endi twisonga na mbeni kana isio mbingi kwe muthenyani wa iyo kwititwe mabisa maingi makululumilia muwo mebo mabolisi ndumwe na maita ni kana kululumilia muwo na kitumini kiu amwe ma NND mene jumilia kutwaisia maandamano asu ni kwati asu niongewane nayo ya muthia yulu wa maandamano ma muthenya wayo wenangewe ngete ya maandamano ninangewa ya President Dr. William Ruto no tunangelelia katwa mposisi ya maandamano ende ba Rigathi Gachagua ni mutongo wa chama cha DCP munini wa musumbe wa Kelly the second deputy president kumatoa kwa katiba keu na ende asia kana naye kwa ni maandamano ni mamuthenyani wa hiyo ni kwithwa anena maubo kana nimekwenda ulikilelwa ni mbole lileto na kwa nanga mali na asia ine trap kana ni manatetwe nikenda ende wesethia weni alikilela ndo ni matumwa kwa nanga na kuya mali ya NND na kuomesia andwangi nikenda patuikane kana nuona matongo sie na betuikana kana ile mbetane ya Mount Kenya ni tongo si opposition na koleana na otongo ya musumbe Dr. William Ruto asia we na tongo langi mangaliko ya ulei ni mayomba netie kukwata na kubetanga musumbe Dr. William Ruto kibelani kwanzia ya kukuna kula mwaka ni wangilile miongole na muonza na ende ingewa muthia
maandamano ni heavy police presence in major towns na indi ni rangi wane na kuelezea kuwe maofisa ma polisi kundu kuingi lakini kuo ya Kisumu ondo bete nawe tamewetekana kana maendie kuyandikithia kosa ibandi na kuyandikithia takoni makula ona bomono pe andola mekwenda kuandamana na indi mainena na maobo kana nyumba cia maobo measia ni masiwe ni kwitha kula mekwenda kutoisia maandamano na kumeatianio measia kwi kunenganiwe kutoiwe maondo angi na inde measia kana ni mekuna mbulili sithioka CBD musini wa Kisumu ni kusia maandamano mayithiwa na kwa umo ni mekwenda kutoisia meatianio ya kulilikana alamatiwe ni thayu indi maina kwata mwanyusu na hindi ngewa ya mudia tuikomana na maobo ala kana report ile yuniswe ni nzama ya kukitana nolusa ni vantu ya Kenya ya EACC nela yunisyo kani muvyu kwi tongoi maki uteti kavindani katweleke losa kwa neno wa mwaka wangilili miongole na mwonza na campaigns ikwikwati wa kuambia yawe takana atongoi kana ateti mayaili tekuika branding ya public property na masitwa mo kana ila bana tukaandika tukaambila bandu kethi okutani bandikitwe Stephen Mwema for president na indi EACC yaisi ateti mekatumie public property kuambila mathangumo ma kwi campaign kana ma kwite kura na ula umwe kati wa mobisa manene weta kana the commission will closely monitor compliance and violations that may result in administrative or legal sanctions indi kaingi uenda ukethio na maybe mitini kana siumani sia stima then poster ya mundu wathukethia lelu ne ni bridge kana umaviano uko na Steve Mwema for Machakos MP hivyo kiwi chale na choncha kuna mungu na ala mekwithiwa mayambila posters yonthini wa mali kana public property mekwithiwa mayoso matambia momo makimia aya ngoya Ruto warns against politics of division muthanyani wayo musumbi Dr. William Ruto no ndiye ku inspect kusisia waki wa Bomas International Conference Center na indi ne nomba ya kumbane na indi ya sene kalete binda ya saito thela na yuno kwikithia kana ni ya thela na ya sia kana ya thela yithwa ye la nomba nene pionzio pindene wa ilembeta Eastern Central Africa ya kumbania asene kuongela utalii na indi ikuli ya Kenya methewe mateo kwata mbau uteti wa mwaniko methewe maikwatana aikulia tongo imao uteti kutabia Kenya kindu kila mekwenda omeka bandu bako mutu ya masiro ainde twikunikila katuni kama thanyani wa umonde mundu Steve Kethanguni ya 14 ya The Standard na kona nitie mundu wekite ngwasia yellow uthi wake uthia President Dr. William Ruto asikumite kami kaandikito 2026 finance bill 2026 na bayo luke ne sanduku yandikitwe taxes na nibinge na kibuli na iba itina bena mwaki wakanite muno na wone ko mwakite mukio cha mwene ndundu andikitwe public outcry na President Dr. William Ruto oniko ende na kusukuma kamika kya songete na mbe aiti it's for the better good. Okay. Aya, tuamina nyanita Stephen Mwema. Na kwa nito asali Beti Wambua saumu wa Kiokoni watilikanda katika miongo elina kienda tuithia tuambinu wa kilungu kingi cha muka salucha na mutongo ingaliko nungia yengi ya FM kwa manina mundui Jeremiah Kizito idhia mumbe na Grace Mune saa ili ninguidha ndisi yoke viengi na mweni witu ndinu wa kilungu kingi cha muka. Aya, na kwa together nengi kondani kwa mwe.